Zamling kangsar shupe sosoke yige rikshung tang chola kamyon nangken tsangmala ngaru dile shugi ye ani ta tiri yangger kunsan lame shelung ne tsiktup kashi ngoto shuya yin gelsi kenan chola kunsan lame shelung gi chakbe yuna tandangan zo lo shimbe tsiktup te zo shokdang gyadang chuchuk la yore. Tene ta ganzo de tsawe migul di kariyin shube yuna pyoyik logya ani teta nyamdu pyoge labya. Ani kenanzo de soso chula tonan keya ki chedu nge kabre tsiktup kashe ngote shugiye. Ani taring taga nangshin tanda kunsanlame shelung ne tsiktup kashe ngote shuya yin. Ta pyoyi logya ki chedu tanda digi tsik dezoe parla yobe tsek dezo kyanzo peche sigi yogu mare. Sigi meba ina kyanzo lakir kabar ne chero tangya yore, enlarge chetu gure. Ta debne kyanzo kartu siba ina ta kyanzo namsla gundu ne pyoyi logi yona mato loya kalya kakbo yore. Kari insana lokbar cheba la tsek di inji miji tonggugu yore. Che zang kenanzo kesi pyoge chanken sarba ina, pyoyik chanken sarba ina enlarge nangro na chiro tangya yore. Lakir kabar ne chiro tangba ina ani tsek dizo changma sigire. Oya dindas che da tari nganzo zinda gochugi inda. Yadi tawarli deknu saknu bako chaina vanne तपाईको मोबाइल देखिनको एनलार्ज गर्नु सक्छ। अब यो पढ्नुको लागि 20 को यो डट देखेकै हुनुपर्छ, नदेखिकन यो पढ्नु सक्नुहुन्न। त्यसैले गर्दाखेरि एनलार्ज गरिकन तपाईहरु हेर्नुस् है। ला नरो लो nga sa long sa pata pa pa yata cha cha naro cho da che long che cha shepchu chu nga chung sa da se ra dengbo re ya naro yo da ye ka yata kya nga kyang ta dengbo te la sa pata pa pa yata cha cha naro cho da che da wo wa nga wang ta phage junla thayo na khadu ina yang wa sine logu yore. Yo ba aksar ko agari da sabanje jaile pinni wa banera padne. Da wo wa nga wang, every time you see da as suffix da as prefix to the letter ba, always read it as wa. Da wa nga wang ma dingbo me da me pa da nga dang long che chung se re ye kyang te la che wang me pa thang. Da long che sena gyunor dang chikpare. Ta long che la tenda nyi yore long che chik ni enjoyment re ani tenda shenda di gyunor re. Ta tsiktup di nangla longche sena ani gyunor re. Yo longche banne chunche shabda cha त्यो चाहिँ धन सम्पत्ति। फेरि यसको दुईवटा मतलब हुन सक्छ।
एउटा चाहिँ इन्जोयमेन्ट, अर्को चाहिँ धन सम्पत्ति र यो सेन्टेन्समा चाहिँ यो धन सम्पत्ति हो. So longche in literary Tibetan has two meanings. First one is wealth and riches or wealth. Another one is enjoyment. But in this sentence, this longche stands for the word wealth. Tina cha sabchu chu nga chung sa da se chung se sana techre tibe kapla tok cham tanaro toka tok chama cham tok cham ani nganju keche shebe kapla tech gukta tech se ya jorba ti tang yike gi chung se thunda chikpare. So chungse को अर्थ चाहिँ बोल्ती भाषामा चाहिँ तेज भन्ने गर्छ. तेजको अर्थ चाहिँ अलिकति, a little in English, a little wealth. जैसे चुंगा चुंसा दा से चुंसे से ना a little फेलके लशिबे ना तेज यानारो यो दा यो कायता kyang yo kyang sena yo na yang sena, even though someone has a little wealth. Yo kyang sena yo na yang. Ta Nepali lashibaina alikati dan Bayeta pani. And if I explain it in English, even though, every time you see ye followed by kyang is even though, even if, although, even though. So although someone has a little wealth, अब कसै एकजनाकोमा धन अलिकति धन भए तापनि थाटेङ्बो थेला सना to it, to the wealth. त्यो धन सम्पत्ति लाई किताबमा त्यो धन सम्पत्ति सपता पापयत चनरो चोदा च is abbreviation of pechuche. Pechuche is to use. Chusana pechuche. Ani त्यो चाहिँ छोटकरीमा लेखेको वास्तवमा फुल फर्म चाहिँ फेचेको अर्थ चाहिँ प्रयोग गर्नु, टु युज. दाओ वाङ वाङछा सेना power to use the wealth even though someone has a little. Gunurtis yuna yang te pechu cheyagi wangcha mepa. Gunurtis yuna yang te pechu cheyagi wangcha mepa. Nganzu pelke la tindis lugirwa. Ta Nepali ke la shibaina अलिकति धन भए तापनि त्यो प्रयोग गर्ने पावर नभएको.
अधिकार नभएको अधिकार किन छैन भन्दाखेरि कन्जुसीले मना गर्दैछ खर्च गर्नै दिँदैन र प्रयोग गर्नु अधिकार नभएको भने केले अनुमति दिएको छैन भन्दाखेरि कन्जुसीले ra ngarang kakikuki sadingbo ra sersanatana hakikuyi serne rakataga kayataga gasipjugu la sale chakikuchi tsama tsam ao bayata janaro jora jor bao shakikushi na shin panaro po nga sa pong sadingbo ma sa sem da nga dang madingbo me da me sanatana nga nang chadingbo che ra cher hao garata da danaru do wa danga dang do wa dang rangi sana sosu serna sena takranju kingi gure jidang ju pelgela mo lakpa tambo shibu yore mo phangbo shibu yore siagi mingchi de serna ta kinancho lopta la phegi yobayina thakcha injik mijik khengore ani thakcha 인지 민지 마이케나 전다 하고야 빼미시칼레 하고다 사딩보세라 세르사나다 나 세르나세나 아니 팡보 데니디 민식레 and rangi serna अब नेपालीमा भन्ने हुन्छ rangi माने आफ्नो serna माने कंजूसी serne ragataka gayata gesepju gu sena khajingma manganchu le gu de shuba imba le gu de le sena karma gu sena the cause de sena the effect le gu de the cause of stinginess of oneself अपनो कंजूसी को कारण कर्म कारण र परिणाम गु लासाले देखि त पुस्तक तिले यहाँ किनन्छ लासाले ल तिन्दा खासे योर दा लासाले सनङ ज चिरदङ ज फेलकेला दिल्लीले Dorjiling thanga yore lasale inji ki chik THA and then riba tahina dela yike la yang lasa lesson nasa nere from one's stinginess from the lasale को के अर्थ छ यहाँ लासाले माने कर्म पनि हो लासाले को अर्थ चाहिँ बोल्ती भाषामा देखि हैन भन्दा र पुस्तकतिर देखिबाट मा पनि लासाले यो अलिकति पुरानो भाषामा त्यसरी भन्ने गर्छ र यल्मोको भाषामा देखि भन्नु पर्यो भने लासाले चलाउँछ आफ्नो कंजूसीको कारणदेखि कारणले भन्नु हैन अब यहाँ कारणदेखि अलिकति मिल्दैन so from the cause what is the cause the cause is the stinginess that doesn't give you any power to use the money you have Senai gyurle chakikuchi tsama cham hao baita janaro jora jor bao shakikushi na shin pa naro po nga sa pong sa tingpo se ma sa sem chi tsam jorsing pong sem chi tsam jorsing
홍셈 가추 축도 친나양 대삼기 팡두 루구요 팡셈 체루 루구요래 숨기요래 지점 가추 물 망두 친나양 대삼기 밑에 락바 담두 서나 체루 루구요래 숨바래 서나 체루 루구요래 अब नेपालीमा भन्ने हो भने चाहिँ जे जति नै धनी हुँदै जान्छ उति नै कन्जुसी बढ्दै जान्छ जे जति नै आओ बायत जनरो जोर riches wealth synonym रे त्यन्ची मिंगी नमजङ रे कन्जुसीको कारणले जे जति नै धनी हुँदै जान्छ उति नै कन्जुसी दाङ माने र so from the cause of the stinginess the richer one gets the more stingy they become. Tanga tang madingbo meda me sanatana nga nang menang sana me sambegi chorwa ngalangul me samya menang chadingbo chera wo garda tanaru do wa dang ani 가츠 축도 친다양 대sam기 ngakyobuyi 미신달라 강바 주도 나라 강바 숨마도 메 딘데스 메낭 메베낭와디 체루 두구여레 숨버와 so मे낭सना मेरोमा छैन भन्ने एउटा भावना चाहिँ बढ्दै जान्छ जति नै धनी हुँदै जान्छ उति नै म गरिब हुँ भन्ने मेरोमा छैन अझै कम्ती पर्दैछ भन्ने चाहिँ त्यस्तो भावना चाहिँ ठुलो हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ सुम्बर so menang feeling that one doesn't have money or enough money it gets stronger and stronger the more is like saying the more you get the greedier one will be. Lanaro longa sa long sapata papa yata chacha naro cho da che sadata da kikudi ka dikpa kikuyi pe long che dikpe ragata ga gayata gya gyasapchi gyura gyur hao karata da danaro do wa sanaro so ga sa sok lanaro longa sa long sapata papa yata cha chanaro cho da che yanaro yo da ye kayata kyang badingbo be da be makikumi chanaro cho da che wa yakikuyi da ga sa da kayata kyakikuki Gawota dingbo ter sarata sa sashipchu sung latata bashipchu bura bur ao gayata gyasipchu gyura gyurwa yakiku yina yin. मेरो बिगिनर स्टुडेन्टहरु एकदमै छुटो पढ्दा रहेछ केही बुझ्दैन रहेछ नसम्झिनुस् सुनिरहनुस् र जे जति नै सुन्छ उति नै भोलि पर्सि सजिलो हुँदै जान्छ र यति देख्नु सक्नु भएको छैन भने चाहिँ एनलार्ज गरेर मोबाइल देखिनको यसलाई ठुलो पार्न सक्नुहुन्छ र त्यसरी सुनिरहनुस् झट्टै अहिले सबै कुरा नबुझे तापनि सुनिरहनुस् 3-4 पल्ट सुनिराख्नुस् भोलि पर्सि यो शब्द त मैले सुनेकै हो के पो होला भन्ने एउटा क्युरियोसिटी आउँछ अनि लङचु सनाथन्दङ चाहिँ ग्युनोर लबेम्बा अहिले भर्खरै हामीले धन सम्पत्ति भनेको हैन यहाँनिर
यही शब्द हो ता दी लोंगचे सना गिनोर दी सतता दा दकिकु दी गा दिक्पा सना sin पाप लोंगचे दिक्पा की दोक्षो opposite gewa dikpa sana sin rwasa tata dakiku di ka dikpa longche dikpe gyur rakata ga gayata gya gyasapchi gyura gyur ao garata da danaru do wasana longche di dikpe gyula gyurwa sana धन सम्पत्ति चाहिँ पापको कारणमा परिणत भएर जानु डोवा माने जानु सो यो धन सम्पत्ति चाहिँ पापको कारण भएर जानु सो द वेल्थ will be the cause of misdeed sin sana roso gasa sok sana la sokpa sana inji nepali kela shubaina iti adi inji kela shubaina etc and so forth and the wealth becomes the cause of misdeed lanaro longa sa long sapata pa yata chanaro cho da che longche thanda theng sum nganjo thonjunga longche gunor wealth yanaro yo da yokai ta kyang longche ye kyang sana gunor ye na yang gunor ye na yang धन सम्पत्ति भए तापनि बादिङबो बेदा बेदी पेचे चेगी सिगदुरे it is abbreviation of the word peche so to use पे को अर्थ चाहिँ पेचे को संक्षेपमा लेखेको पे माने पेचे पे माकीको मी छनारो छो दा छ पे मिछ अब यहाँ चाहिँ भए तापनि अब नेपालीमा भन्ने चाहिँ त्यो कामै लाग्दैन पे मिछ माने काम लाग्दैन and if I explain this in English will be of no use to the owner even though he has wealth pe micho kame lagdaina pa yakiku yi da gasa da wasu gasa yidak sena the kasa dowa riktuk sena the six realms wa ha hamayin mi tudo yidak aning yalwa yidak sana inji kela shibena hungry ghost sigore hungry ghost ta nepali la pret lagore pret पशु लोक प्रेत लोक नरक लोक प्रेत yidak ane yidak kayata kyakikuki kawota dengbo tera ter yidagi ter sanata khalsugore pena gold mine treasure ter sigor kawota dengbo tera ter sana ani nguldang ani serdang tinte yobe saja dila ta yobe saja yana shaksa dila tir sigi yorba ani nepali la khani lagorba khani khazana khani
yidagi tir sarata sashipchu su nga sung sena to guard. Hungry ghosts guarding the treasure. Lata tata basapchu bura bur hao gaita gyasapchu gyura gyur wa yakiku yina yin. Ani धनसम्पत्ति भए तापनि काम लाग्दैन र प्रेतले खजाना चौकीदारी गर्नु त्यसलाई गार्ड गरेको जस्तै भएर जान्छ सेना त सोसोलाई गिनोर योरे इनायाङ फेचो छियाकी वङछा यो मारे छेसङ यिदागी अनि तेरसुङ वानङसिन तेरसना त सेरदाङ मु स्यासा याना योसा दिला तेर लबरबा दिला अनि सुङसना टु गार्ड रे ta chowkidar kancho ta gyagal shugiyo na kenancho chowkidar sena kenancho kingirba ani like a watchman to the treasure, like a watchman guarding the treasure taburgur, and one becomes like a watchman or a guard to the treasury. अनि सेनाता काम लाग्दैन र त्यो धनको चौकीदार जस्तै भएर जान्छ प्रयोग गर्ने अधिकार छैन किन अधिकार छैन भन्दाखेरि आफ्नो कन्जुसीले गर्दाखेरि थाडिङबो थे ना लततता र तर्सनता ना nga nang lat phayata cha chasachuchu ga chukpana ropo latतता र तर सनातना nga nang wa ranatana ma sa nam kayata kya nga kyang lating bole ga sa lek para par bo ratata ga tak na lanaro long asa long sapata pa payata cha chanaro cho da che thading bo the la chading bo che ao dakiku di da nga dang payata cha chakiku chi ma ha kiku yi me chi me bao dating bo de sakata ka kayata kya kiku ki da ki kayata kya kiku ki rakata ga kayata kya gyasachi gyura gyur ao gayata kya gyasachi gyura gyur wa kiku yi we chanaro cho sa che da nga dang ani the nasana the songchang re त्यसकारण थे सोङचाङ यदि तपाईहरु क्लासमा आउनु हुँदैछ भने थे सोङचाङ र थेना एउटै हो त्यसकारण therefore latata ra tar sanatana nga nangla tanangla sena in the eyes of other people or at the look त्यसोङचाङ तर्नङला हाम्रो नजरमा हेर्दाखेरि देखाइमा नजरमा तर्नङला फायता छसचु छुगा छुकपना रोपो लतततारा तर छुपो नङसिन त्यसोङचाङ थोङनङला छुपो नङसिन like a rich man in eyes of other people or in appearance tanangla chupotar sanatananga nangwa thongwa nganchumigla chupo nangsin thongwa धनी जस्तै देखिएको seen in the eyes of other people as a rich man
Ranata na masa namsena chore. Pluralizer. Those who appears rich. नेपालीमा भन्ने हुन्छ है देखेकोहरू यदि तपाईँ पुस्तक पढ्नु हुँदैछ भने यो शब्द गरी तपाईहरुले देख्नुहुन्छ यो रनतना मासा नामको अर्थ चाहिँ हरू कायता क्याङा क्याङ पनि देखेकोहरू पनि even those who appears like a rich man in the appearance. Latingbo lega sa lekpara par baurata tak na. Lekpar tak na sana yakpo chene takje chena. Yakpo chene takje chena mane राम्ररी जाँच्यो भने if you examine closely those who appears to be rich लेखपार ताक्न राम्ररी जाँच्यो भने लानारो लोङा सा लोङ सपता पायता चनरो चोदा चो ताटिङबो दे ला छाटिङबो चे आओ दाखिकु दी दाङा दाङ पायता छकिकु छि मा आकिकु यी मे छिमे Bao datingbo de sakataka kayata kyakiko ki da ki kayata kya kyakiko ki rakataga kayata gyasuchi gyura gyur. Ao kayata gyasuchi gyura gyur wa hakiku iwe chanaro chosa chu dang. If you examine closely, ramriri jache bane yakpo chene takche chena longchu thela longchu many times we saw it the wealth dhan sampati धेरै पल्ट हामीले देख्नु तपाईहरुले देख्नु भयो लongchu dhan sampati थाटिङबो थे छेदिला this life thang chima the next life यो जुनी र पुनर्जुनी यो जुनी र पुनर्जुनी बहुत बुद्धि सकतका कहता कि की happiness of this life and next life ki gyur the cause how कहता gesab gyura gyur to change the wealth as the cause of happiness of this life and the next life. Dharma is which converts your wealth into cause of happiness of this life and the next life. Dharma यो जुनी र पुनर्जुनीको सुखको कारणमा परिणत गर्ने चाहिँ धर्म हो। अब यो साह्रै लामो हुँदै जाँदैछ त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ समाप्त गर्नु पर्यो र यसरी तपाईहरुको अब जरुरतभन्दा बेसी धनहरु छ भने गरिब दुखीहरुलाई अलिकति सहयोग पुर्याउनु पर्छ र तपाईसित भएको धन तपाईसित लान सक्नुहुन्न र त्यसैले गर्दाखेरि धर्म अभ्यास गर्नु मतलब प्र्याक्टिकली खायो लाग्यो गन्छ फेबे चिसोनाला खायो लाग्यो कि छे दिपना पेन्सन रोपा छे या मिक्योबुचिकी पुगुर लप्टाला तंगया कि छिन्दा छेया ला सोपा अनि दिनरे कि खायो लाग्यो कि छे न्यामले नाङखु कि योरे सेने sungyore. So we have to be practical and like for an example, like sponsoring a child of a poor family to educate them
and so forth. And don't let stinginess tie your hands. र यसरी आजको क्लास अलिक लामो हुँदै जाँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ समाप्त गर्नु पर्यो. अनि द जिनरल tindes cheche so che nenzo na sin lo wa tsam mayimba tenda testes kenya pemisi gelchimbore ani kembe chela nyamlen cheya khang tup tup gita de pejanal thiba changmai nyamlen cheya pemisi kale khakore mixel gengancho kimbe dakbo mikya cholada dewe kyang kale khagar yinaya 다 간다 카요 라기요기 직변 직조 제야디 페미시 겔침보 레스 제자다 딘데 스트링 기진데 데 참샤기 아니 जन럴 페바라 투제낭 아니 제마 양결 젤용 and have a good day.